आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran pau pajari ahanbada maruoiba pau security force na lalawbasing amasung drug lalonbasing fagatpa madi popi pambising yantatuna manghanbagi khongjang leptana chatari hanagi mukhyamantri nongthomam biren hairi drug free oiba manipur ma ohinna bohanabada security force singa madi forest department na lep laitana sangsilaklibu khongjang asi thagatningai ni amasung Shandongi na makhandana thabak tawgi mahutta miyoibagi minungsi amasung malemgi oina tengbang pinaba hengat hanabagi wakhalon na thabak tawnanaba Pradhan Mantri Narendra Modi na G20 gi leibak singna taksin krai Security force na singna mafam singna thibamagi thabak sathaba lalawba sing amasung drug lalonba sing fagatpa madi popi pambi sing yantatuna manghanbagi khongjang leptana sathari Rajya Police की कंट्रोल रूम थादोरप चेरोल मदहाई इम्फाल वेस्ट की सिंगजमई पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा थोंगजू वाइखोम खोंगनांग एरिया दगी ngarang security force na KCP PWG की मियोय अमा फारे अमरोमदा कांगपोकपी जिला की बुंगमोल विलेज दगी मियोय अमा कानी किलोग्राम अमरोम कोना न फारे महाक साइकुल पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा गुनफाइबुंग विलेज की चिप नि हाइरी बिष्णुपुर जिला की मोरंग पुलिस स्टेशन की गेट हांगदोकपा चेक पॉइंट असक अवक सिंह चेक तौबदा मियोय अमदगी सापोन केप अहुमदा हापतन पुरंबा हेरोइन पाउडर ग्राम हुमपुत्रा मरीरोम फारे मरग असिदा सिक्योरिटी फोर्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अमसुंग नारकोटिक्स ब्यूरो कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की अपुनबा कांगबु अमना कांगपोपी पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा कोटलैंड विलेज की सिंगसांगदा लम एकर निफु माथोरमदा थारंबा पॉपी पाम्बी सिंह यांततुना मांगहन क्रे हाइडी मफम अतुदा लेरंबा लौतांग संग कुलहुमदोइसु थुगाइख्रे मफम अदुदगी हार बेक मापन तिलहत हिदाक पैकेट तरामाथोई थुम बेक मरी अमसुंग पॉपी थाबदा सिजनबा तै पोलम सिंगसु फंगले हाइरी Security Force Forest Department अमसुंग NCB गे पुनबा कांगबु अमना कोटलैंड एरिया दा हरम पॉपी पाम्बिसिंग यांततुना मांगहन किबदबो हानगी मुख्यमंत्री नोंगथुम बिरेना थागतबा पोंगदोख्रे मांगना हाई ड्रग फ्री ओइब मणिपुर म ओहिनना बहनबदा सिक्योरिटी फोर्स सिंग मदि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना लेप लेतन संगसलकलेब खोंगथांग असि थागतनिंगाइनी असिगुम खोंगथांग असि लेपतन सथदुना फत्रब थोंगसिंग असि लोइसिनदुना आइखोइगे लेबाक ले हाउसिंग कल्लसि हनसु श्री बिरेना मखा तारी Kabui Union की मिहट कांगबु अमन हानगी मुख्यमंत्री नोंगथुम बिरेन गे उनख्रे वारोल अमन श्री बिरेन हाई Kabui Union की मिहट सिंग उनदन वारि सानखिबदु यामन नुंगाइबा अम ओइखि मखोइगे पुनिंग दलाइब वाफम कया फोंगदोकपा गलनना फुरप असिगी याइफ थौरांग कयागी मतंग सुवारी सानखि Kabui जाति की अचौब कुमहे अम ओइरिबा राज्य की थाकत पांगथोकदोरिबा गानगाई फेस्टिवल की मतंग सुमखोइन वाफम कया फोंगदोकलमखि कुमाई असि महौसागी सनबि सिंग लोइनना हराउ तयामना पांगथोकपा ओइरसनो हाइनसु महाकी माइकेदगी फोंगदोकखि मणिपुर की मफम अयामबदा निंगथमथा चंगलकपा गलोइनना इंगबगी सांग तपना तपना हेनगलकली सेनापति जिला इंबगे सांग सेल्सियस डिग्री 8 यौरे इम्फाल इंबगे सांग सेल्सियस डिग्री 10 यौरे चिंगी जिला सिंगदसु इंबगे सांग तपना तपना हेंगलकली नोने जिला हौजिक ओरेब इंबगे मतंगदा अइखोइगी पाउमिगी पाउदम चिंगी जिला अमा ओइरिबा नोने असिसु नोमा नोमगी इंबगी चांग असुम हेंगलगली जिला असिगी हेडक्वार्टर ओइरिबा लोमाय असि यामना कुटपा चिंगना क्वेश्चनबा तंपाकी लम ओइबना अयुकी मतमदा येसिनथाना कुपसिनबा मरमना मफम असिदा अयिंगबा चांग हेना मायुंगनरी अयिंगबदगी ngalthoknaba मियाम अयुक नुमिदांगी मतमदा मै टिकपा अमसुंग मैतानगी मैफु सिजिनरी हौजिक मायोकनरीबा फिबम असि येंगरुरदी कुमसी असिसु का हेना इंगबा मायुकनगदरो हैना मियामना पानरी आकाशवाणी इम्फाल की पाउगीदमक लोंगमाई नोने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दिगी अगुई कामै Assam Rifles and Sindhuna IDP Singi Emergency Medical Training Program Sing Surustanpur Jilla की तोंगान relief camp Sing the Fang Tokre Assam Rifles की पाउन हाई ट्रेनिंग सिंग अदु Emmanuel Hospital Association की खुसम नदुना पांग तोकी बनी अवा अना सिंग तारकु मतमदा अथुआकाई की ओइना पुंसी कन्नबगी दमक तंगाई फदबा हक्सेल गी ओइबा लखत पेयाव थबक थोरम सिंग खंगननबगी पांडमदा ट्रेनिंग अदु पांग तोकी बनी ट्रेनिंग अदु द पुन्ना नुपी निफुरोम न सरुक याकी Assam Rifles na awa ana tarba sing mateng pangwa masung miam gi aipa thorang sing paket pada tengbangbo oina training program sing adu pangthokki bani hari amoram da Ferjol jila da laiba aina mission junior basic school da Assam Rifles na football volleyball masung volleyball net na sing ba pikre masi lamda madu gi naharol sing da sana khona bagi wakal hena fahun na bagi pandam da pangthok bani hari tabiri ba pawsi Akashvani Imphal dagini
Sendongidama khanduna thabak tawgi mahutta miyobigi minungsi masung malemgi oina tengbang pinaba hengat hananabagi wakhalona thabak tawnanaba Pradhan Mantri Narendra Modi na G20 gi leibak-singda taksinkhre. Johannesburg tangarang fangthokpa G20 gi ahum sub session da wangang laduna Pradhan Mantri na hai technology singasi miyobiga susinaba masung malem pumbugi oina kanaraba technology sing ohengadabani. Bharata digital ecosystem ama sengotuna digital payment kilamda malem gi lamjing blaibak ama oinen bo honariba debu khodam oina puthokladuna Pradhan Mantri na hai AI amasung space kilamda su Bharat khongjel yangna sakhulakpa laibak ama oiri. Amaramda G20 gi mifam yawu lakiba Italy gi Pradhan Mantri Giorgia Meloni ga Pradhan Mantri Narendra Modi ga tongana unadun wari shanaki. Wari sanabadu dalu singbanina lalol itik sel thadaba ngak sel innovation AI education amasung space kilamda tengbang pinaba hengat hanana bawapum kaya khanaki. Sri Modi na Japan ki Pradhan Mantri Sane Takaisi, Netherlands ki Pradhan Mantri Dick Scoop amasung Jamaica ki Pradhan Mantri Andrew Holness kasu unadun wari sanaki. Justice Surya Kanpur Supreme Court ke Chief Justice oina ngasi Rashtrapati Bhavan da Rashtrapati Draupadi Murmu nu wasak laurgani mahana laiba asigi khwaidi wangba court asigi yankai humdoi shuba Chief Justice oirgani hana ke Chief Justice BR Gavai gi thabak paibgi matam loiduna ngarang pothakra matungda Justice Surya Kanpur anauba Chief Justice oina wasak laugadabani mahana fam asi lakadoriba kumjali singani kuntaret ki February 9 phauba paigani. Kendriya Commerce and Industry Mantri Piyush Goyal na Israel Pradhan Mantri Benjamin Netanyahu ga unaduna wari sanakre West Asia lebak sing satpa Sri Goyal gi namit humni khongchal loisin manumita Sri Benjamin ga unakibani. Ngasi phangwa pause sing maroi pausing dum hauzik Mangsatabam Premananda leire Premananda Thagatsari Kiran MPP dagi Northeast People's Party onnaba mate tarakpagi film da leire Sangai Festival labi punbagi chang nemba amasung Festival asi thingbagi khongjang changsinbagi pauna ngasi fonga pause singna maroi pa oina fongnari MPP dagi Northeast People's Party onanaba thorangda party tangkai tagadoribra high command gi culture leiti hairaga tawrakleba thabak tayonabani haiba party gi hanagi president Joy Kumar gi wafam sanal lebakta ahan be headline tawri pawasi narol gi thodang Sangai Express Manipuri amasu English edition pognofam amasung huyanan pawdasu ahan balamaida tongan be headline sing tawduna fongli November 13 fauba mairagi khongcha chatuna wakan mifam fambiu haiba kokomi gi wafam ga loinana modbungda yum mai tharakle IDP gi khongjang chu leptri haina sanalebakta anishu headline tawri Sangai Express Manipuri amasung English edition da Sangai Festival da mi tinbagi chang nembana Children Disneyland show gi saruk khara sirokre haina ahan be headline tawri makata na Sangai Festival pangthokpabu yaningda utuna mafam kayada miyam gi khongcha chatkibagi pause ayambada maroyo paw oina fongnari Cookie Village Chief of KG ama Ronga Konana Fabagi Pau Amasu Sangai Express English edition gi ahan balamaida headline tawduna fongli Pongna famda Sangai Festival mi itak tagli ahang ba stall sing mensinba ngamdri haina anishu headline tawri Pawasi People's Chronicle dasu ahan ba headline tawduna fongba thengnari Pawasi Huyenlan Pawduna handaki Sangai Festival fazadi he haiba wahodok piraduna food stall sing Khulam khang kaudaba yaure haina banner headline tawduna fongli Athingba thanlaba single use plastic kg lising ahum hena purakpa non local ama fari haiba paw ama su pawje si ahan balamaida fogli Governor AK Vala amadi XCM Biren unakhibi paw naharol gi thodang da anishu headline tawri taramanga suba Manipur Polo International lising ani kunmanga da India A amasung Colombia draw oikre Manipur na Chhattisgarh bu panjal mapal mari da thoikre haina Manipur Mail da ahan headline tawri Ganfi Mail da Jalarongi mioi singna khundariba makui luangdi da Makui Luangdi kumai lisingani kuma pangthoki bagi pau ahan be headline tawri Dr. Lorho S Fozebu NPP Manipur gi president oina khalaki bagi pau anishu be headline tawri IDP singna Sangai Festival gi mayokta yaningda ba khongchat pangthokpada buffer zone lansinna ba hona badagi chauna mungna ba thokre haina Tamenglong Times da anishu be headline tawduna fongli Kiran Thagachari Premananda aroi bidamar oyo pau amohanna Security Force na lalaw sing masung drug lalon sing fagat pelep 3 Hanagi Mukhyamantri Nongthumam Biren hairi drug free of Manipur ma ohina na bohana bada security force ngamadi forest department na lepalaitena sangsilak lebo khongjang asi thagat ningai ni amasung sendongi no khanduna thabak tawdana ba Pradhan Mantri Narendra Modi na G20 gi lebak sing da taksin kre pauloi jare